Tapi ini soalnya nggak diurut-urut ya, nggak berurut-urut ya. Nanti nggak macam diantiki. Tapi kalau nanti diantiki kadang berurut. Jadi kalau kita di sini nggak ya, main acak-acak aja ya. Nah, kadang di tengah, soal pertama di tengah, soal kedua nanti di bawah, soal ketiganya di tengah, di atas. Nah, begitulah kan. Nggak saya urut-urut memang. Saya nggak sampai hati ngurut-ngurut soal di sini ya. Kecuali nanti di MTQ boleh lah kan. Terus ini saya nggak sampai hati berurut soalnya. Ya udah ya. Ski ya, siap-siap ya. Kita coba ya. Soal pertamanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون ولو أنهم آمنوا واتقوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا
selesai ya. Ya, selesai. Soal kedua. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها Itunya tuh. Nah, udah, nah, tekan ke atas terus ya itu ya. Nah, ulang lagi. Wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimul zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Sudah selesai ya. Soal ketiga. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا
selesai. Soal terakhir ya. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ikah thumma 'aradahum 'alal malaa'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, subhanallah. Sadaqallahul azim. Baik. Untuk tingkat penguasaan hafalannya udah bagus ya si Raski. Ya, mudah-mudahan ya terus ditingkatkan ya. Tadi sampai dengan ayat ke 128 kalau nggak salah ya, ketingginya tadi soalnya ya. Ya, soal kedua saja itu sampai dengan ayat 128. Kalau di ayat 71 ini kan 141 ayat. Berarti masih ada beberapa ayat mencapai batasnya. Nah, 128 tadi ya. Nah, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita bikin lagi soalnya di sampai dengan mentok di batas juz nanti ya. Nah, mudah-mudahan ya, insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang lain. Baik, sementara waktu kita istirahat, nampaknya waktu sholat asar pun tinggal beberapa menit lagi. Kita istirahat menjelang sholat asar.